O te toi whātala whātu le amatango nei vai asa whau tātou tino. Alo mai o se whao pōponga tātou telefon mai Samoa. Le tau tua le siu whonga le lau mua. E o mai lea wauli le aso ana nafi le aso sa aso lua se fulu mati, lua fe lua se fulu male lua. Wa wha maonia le se lauiva se fulu male ono lea o wha i o lea tunu. Wa tau aveina le sia mal COVID-19 fulu wiva. O le se lauiva se fulu male ono e to wha mai se la whai. Ai se lauiva se fulu male lua i upolu. E leo iai se tasi wa wha maonia mai o loo saunga le mufoi. E lanto o male moto malono tai ma a polima tai. O le aso whareilo le vaiaso te nei, na whaamau ai le toa tasi wa mau le whaamai o COVID-19 fulwiva i sa whai, mai o lo iei le talitanunga. O le aso tofi lea na mau ai le tamaita e na ia atau aveina si amo le COVID-19 fulwiva, ai sa whaawau pewhai ngā malanga i le wā o muli whanua ma salolonga i le aso whareile na so ai. Sa iei le talitanunga ma tālutalonga le atunu. A whai ai o mai le whaamai i Samoa. Ia te tau o na pui a peasa la whai ina ia saonga le mu. Peitai, wa le o lea moe mitinga o wai ai le temi nei. O nei le tūlai valuanga i le tūlai lua. O le a whaawa waisiaki mo le atunu i vaenga wa to whaina. Mai o lo iei le talitanunga. O le a te le foi se isi numero whaao popo. Taluai le sao tele. O le whaamai wa pepesi nei tua. I le atunu lau tele. O le asfarilo le vai asun te nei, aso se funma le valua mati, na tau nuu manuia mai le whai ngā malanga mai fiti, wa lewa na tu ua mafua se taimi, mo le whai ngā malanga e toi te liu mai ele to tele o whanawa onga, sa ilia o onga i le atunu o fiti, o nisi o ilanto ua mai a wha ai longa, Fantase ma se tasi o tamani e le antunu sa malanga si mai malona falitua intia. Le fato a maua le ava noa e ui mai ai fiti, ma ua taunu manuia mai le antunu. Wa mai asu enga mua le pa sese ma ua wha maunia mai le mtanga luenga le soifua maloloina. E lei se iso a afia e le wha mai po si amo le COVID-19 fulwiva. Mai o lo wha anofu e se uma i lantou. Mai o le tae o nei, e toi whai ei le isi a lātou su engalona lua. Ai o lo tu mau pe le se funma le lima le au whai o le pāsese le wa le whātasiai, ma tausi soifua e to o lua ma le aweta a vale Samoa. Lea na a fia le whaama e po le siamo le COVID-19 fulwiva. E le whai ngā malanga le na taunu mai i le aso ono le masino mati. Mai i New Zealand, peitai wa silia tuai lona sawa, o le whaateli no le pepesi le whaamai, e na ua sao mai tua i tangata lau tele. O nisi o la asanga o le numero tonu po o le lanu mua o iai pui nga le atunu mo le whaamai, wa vai nai le atunu i sone, ma ua whaamalu i nai e peo nai a ia i lalo la asanga numero tonu, mo pui nga le COVID-19 furuwiva. E tu samale se fulma le tolu sone ua mai a whaata atitia ma whaafuino a onanga. A wālawa le whaititia o le pepesi e o le siama i tua le mamalu le atunu lau tele. O ia sone se fulma le tolu o le valu mo upolu, ma le lima i sa la whai. Wa whautu eina malosi le malu le atunu, e na ia whaao ngā au onanga o lo i te tonu o sone taitasi, a o iai pesa mo i tapu ma sao la sanga le fulma le tolu, mo le pui nga mai le whaamai a wale saunga le mu, ma wha ai titi ai le pepesi o le siama. Mo au nanga e le o mawhai o le whaatino tu tonu o sone, wa mai a whaata titia ai mai se lawa in whaalawe whaafua sei, e mana o mi ai au nanga mole muli nātu i mōta ngase i upolu masawai, e iai whale tupe o whale talavai. Ma isi au nanga mo o mia, e mawhai le polo inga whaalawe whaafosei, o na whetu na i tālu sanga, e na ia whaasau i na o lama soifua tangata lau tele. Mo se whasoani mo ia au o nanga mo mia, wa whautua ina i le malo le atunu, e na ia whaafiso taipele ofiso whaalawe matu ia te tupu whaafosei, i le numera iwa fitu. E mo le motu lava ia upolu, e ono whale mai whaai tu malo lo o iai, ma le whale mai au tu po le whale mai tele o tupua tamasese mea ole e ulu mato tua. O sa la whai,
E whawhale mai whai tū man lo, whatase mal whale mai tele o mali e tō tan mawhili le lua e tō sivi. O I o lo fua ye le vai vai no sone I le motu I sa vai ma le motu I upolo. Ua whapawhala fuafanga o mo tāpenanga a le vaenga le nupi wha, sa fuafue whātaunuina le aso lua se fulma le lua le aso le antai au. Mo le atoanga le 5 sanga lona yupeli aulo, na fuafue whaia e se solo mbo se savani tele le taulanga, ma se solo ta avale te wina, whatasi manisi vaenga e whaai longai, lona 5 sanga talu o na tula I mai Samoa. Peitai o le asofarelian toe whanau I loa e le ofisa silio le nupi wha. Le toe whapawhalai o ia fuafuanga oma, taluai ona wa iai Samoa le vaenga lona tolu o pui ngā o whaavilavi te tupu whaafua sei. Wa whaamauti no mai fo le ofisa sili, sa iei le fuafuanga mo le aso whaapitoa, o le amatanga o aperilo le masina fau lea, wa fuafua ai se pasene po se tului wha au popo, e tufa atu mo le atunu, e le mua I taimi o le ato e fo I le atunu I le vaenga mua po le level 1, o ana pui ngō whaavilavi te tupu whaafua sei, o na whaana nati lo leo na tu I natu, o ia mea lofa mo le au whaisao whanga uma le atunu, o lo resta lai le nupi wha. Wa whaala e au fo I le ofisa sili le mamalu le atunu e ui o ia fuafuanga tāua na fuafua mo le aso atai au. A numera tasi lava lo lātua nganga e ave le wha mua, ma le wha tāua le pui a leo le tātua tunu, e le wha mai wa pesia ai le larolangi, wa afiai masa moa. O nisi o Tala I mea na tutupu le tātua tunu le wha I ungo le vaiaso, wha soifoia.